Akari Mutindo Jwakangangi ni bachumirite kwaririria mantu mwanya mwanya jareja kuringithia nthiguru ya Kenya akagitene gaka bamwe bagitariria kurega kunganirwa kwao ni Raila Odinga kuoneka kugwata mbaru kambuni ya Adani kujukia witithia na mbere bwakeni kia ndege kia Jomo Kenyatta. Maoni nkurani ni jaumirite kiri kuingatwa gitene kwa DP Rigathi Gachagua bamwe bakiuga Kinya Ruto atibati gutigwa gitene bare bakugwata mbaru kweberwa kwa Gachagua ni bakuoneka bari na witikio bonene bo Profesa Kithure Kindiki kujukia kanya kabunini wa Rais Muthumuriuki katumenyithie nkuruki itikara kuonekana kuna kujuningi cha kisiasa ndene Kenya aranya kuonekana nyamuni na mutongilio mugongo akenda kwa birikitine na itokenda komnya uge bwa Miru itokinyeta Mutindo Jwakangangi nikenda bomba gutwa uge bwa kumani na ntububu na baba kiaria to wina thina na te president wina thina rekwa giashikandi ura ukuri rutere no wira waina makosa nikino twachagua turona thina mbere ya shikandi itironora kwa ushikandi kuonora irio Ruto ererwe toka hapa kwa nyumba mimi ingie nikae akoregero na Gachagua kararegero guterio shikandi kuonora ndene nthiguru kareta muko mweru no mwankora mukuru engwe ntukwira Gachagua engirwe irio turereo na umite Miru na mbere ntukwira akurukire kiatho kirathithirie mbere akithithirie kwao akithithia kwao mucere yoa mucere na nyama jorire kwao na arua nontu na atue ndwe kuya irio tuyite kuona twi makazini kana turi antu baba Gachagua kiba atu mbere buru ya Miru turua Gachagua na mbete irio Kenya ikona thiri deputy binini president araumira no riko tukana nkora mweru baraugira Kindiki wakana tutamenya inde riko twetete andego na igwe ko tukamberia abu dai na utuinde to betherete baru turengoyo na to tukaruteto 2027 wonda gwe no nare guthigera boto mwire tukwanda Gachagua na ote bata muthigire nyabura wa mbunge wonda baragecio na atucia tuciakinya na batukira turingienda ni ati seneti ejukie mwerekera jo batere bakanenkerwa mbecha bomba korea mbecha iria bare ya 500 million bare ya 500,000 iria abunge bakunenkerwa iria batutu tikumenya iria mbecha iringi nenkerwa antu bange chukuru universities cikethwa cie batethia so ya Gachagua kuritwa thirikari niwe kwenda kwa no ntu kakutaki wa thirikari uri brankuani no ndo tia dawesi mutongoria na gothogorogiga munena ga gothogera munini okeka muntu aebelajia arankuruki bonene kuria kunganwa kimibanga thirikari ile bakuwa kaingi ithikwe kibaguna au tutete thirikari ndokwa ya katutete sawa zaoni personally ndi murtwara skuru ya Mitongo technical no tagiaria ya CDF kitete by 2026 kethre kumo oi mwana antigwa zaoni inambete kuita school fees jada iya ndai tamu chongwe ti chongo dirunkia town ekomi ile angana ngiri 70 cha mwaka jomwa mbeta kuira fees school Kenya ni guturigaria na ara tukinyete anira citoromba muno murungu atuka kujukietagaria no ntu tute antu aega baba inge gatukugirwa ntatu ira tukuona ikithithika lakini mwishone ningona kwina hatari so arombi bendere muno na kuromba atumeria bagwe marune berenje murungu muno no ntu ntatu te kaibui tutete antu aega mpatika kakureti siasa mantu ya ndani mantu ya KICC mantu ya itukona ya tete bwega nontu no Kenya ikuthinwa yatha iyo ke ya Miru general ana andu tuteona ndawa muntu kawaida tha inyaka ayu ari kwo nontu gutindawa neanga mwitonga ke kumbo ciuri ndawa ko inya thirikari no kamera tutete bwega inyethira twi mantu neange ya siasa buru Kenya tute antu aega na riba kirotira mutongiro kia make ODM Raila Odinga kiara urapo gitwa kita karaja ndethiri twagitetera Kenya endeka gita kana berukirite kinya na siasa bogianeti na siasa bakaore batwe wananchi bara bande goro tada ine ndi arigarire muno ndi kuigwa kinya munene wa opposition ura tura opposition gwetekeria andani yeta ejokia kiwanja na manthyo ya kurigaria muno ndi athokanete katwetete ko save ndethira nyaka kwegera kabisa njweta gweta final okethera nyande goro tukekana twendia twetocietera nondo manthyo yetere muno dai la wengwa na kumethirika ine ate kwani mandanda na support mandanda na Kenya iko ndua dai
manto asima ila nwaro opposition kwa kana gionde ai no ndona dira bire jairwa no mende no chapato kila kero gonda korea ko ba to tena imane MP wo ndo ndo tewa au so dirigare ruto akapsete MP wonde ba to mundo ba to roma no ba kora ko gachagua to na imane no pio akimando jage mwitiri na mugerio ngari shifu teuni rejere nyankorora gutango ida intuga gata nene chef kande kwa chibitali ndombo tritoa ne ewe kirwa watu tumesema kama mtu sendi vile tunataka kufa ndereva kufa makanga hatutaki kutambua kintu kingi na kwa watu tuomba igua kufa ndereva kufa anga makanga hiyo ndio tunataka ndereva ntukwewe ya kukwere ona makanga ya kukwere githira na makanga ra kinyera makanga nambe yakwe ndereva yakinya ndereva nuwe yakwe bunkwenda kuwo wa Meru Batu anya to akajara to kuga onto atodore twiruto mono ara ruto atokinyetie nya batu tanduke batu tukomba kugurana tore gurana yakoroba matoka tutembecha thirikari ore tukinyanga na aja tabatu njensi tuteona mpia Muthuri Murioki, Weru TV, Mutiri wa Kangangi.